tuna tharau thrasang thalaki en turte hi en mai chuan arap hlom khop maya alem polo omani mai thei mase athalak kan en lai hian toite tein garon soi fi anga rinda nin lo nei theinan a thende phei hi chu ilo mu to nu po ni hial mai thei khovel mun sang sang England Australia te United States te adang dang te tanga heng thalak te hilak khomani a lo en ro o in ringem. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But Ama saber hi the brown lady tiani a hi tharau thalak fu lar ber pol ani a he tharau hian Rainham Hall Norfolk England ami hi achen chil tlat ni in an soya mu pu an lo om nuala he thalak hi kumsang khat zakwa somthum paruka photographer pakhatin a lak nge yani a siam chop ani chorin omlo he tharau hi Lady Dorothy Walpole tharau ni nge in an soya Dorothy hi Great Britain Prime Minister masaber unaw nu ani apasal hi Charlestown shetani a apasal hi mithin chetakle kutlak ching tak mayani a Dorothy hian midang Lord Wharton ne na lo uire san hlaumaya apasal hian alo hrechuak zui ti chuan tuna athla an mu thinna Rainham Hall a hian akhunga aphuar taring maya afate a mu po phallo athi thlengin helai Rainham Hall a hian akhung ta a kumsang khat zasari somni parukhan Dorothy hi athi ta ani chuan hi Rainham Hall ami an lak fu nge yani a mitam takin tharau te hian om nge yani ti an rin pha hialani hi Dennis Russell soyani a asui angin karon soi mayanga helai Peter hi kapi ani a ama in kumsum kwa pali ani thlengina khosa a mase achaklo chhotan tariawa nursing home tar enkol na hmuna chuan na in son veta a oma tangare faklawa picnic an rot ta a an chung te theu min som boka kanule ka unaw nu an kalve a ka unaw nu khan khamini khan kapi kha thla khavoi ni alak saka hi pakhat zoka lakani a kumsang kha chakwa somkwa pasari ogas ni som pasari a alakani chuan ahnunga putara lo lang hi kapu kumsang kha chakwa somriat pali daya thito kha ani tlat kumsang ni a he thalak hi kan en le hian kapu thito alo lang ve ti hi kan mu ve chi a kapi hi kumsang ni a hi chuan alo thidai to le ngala a mu ve man lo kan ena a copy te po kan siam hiala kumthum chung chu kapu ahnunga lo lang ve reng hi kan lo mu mi a lo le ngal soitur po ka shelo kapu thalak hi en ula inangin ti ve thawang ti in hi Arizona Abboot Hill Graveyard thlan mualani a Terry Clanton hi a thian pa in helai mun Boot Hill Graveyard a hian a kalpuya Western gunfighter ang dewina in cheya black and white kherin thlan la a manlai de uri turin an han la loi khera jingma taka chhuak an ni a tuman omvelo thla chuan lata a an thalak chu dora siam chopalanga ya dora an han siam tir chuan teria thian pa hnunga hian mi pakhat lukhum par dum khum chemlian tak keng hi an muta a om hnuai em a akok chin noi lam chu le a hian a in phum ang mai ani arap om du riau baka he thlan muala tang hian zana eng mak tak tak le thom mak tak tak te hria an om thina thlan mual hlui man to lawani nge a expert te chuan he thalak hi adik lo siam chopani anti theimia lo le ngal nang engei ngai dan le hi kumsang kha jariat somkwa pakhata Combermere Abeya Library la kania chera hian mi pakhat akong chin chung lam zong lang the hi a thu ni om takin lang ve a heti lai hian Sybil Corbett chuan a camera chu library hian a kama staff zong zong te chu Lord Combermere vuina an kal veka Uncle na hi Melly vela hla ni a he thalak hian en chian chuan Lord Combermere ani nge in alanga he thla an lak laya ana vui mek hi ani nge he chair hi ama chair du berani boka sakor to lai lerina sudwanga thi ani Bachelor's Groove thlanmual Chicago Illinois mi hi United States a thlanmual sang na saber pol ni a soyani a tharau thla hmua lak fu hi tam taka oma
eng mak tak tak te le thil mu mak tak tak te ina khat nuk mai kumsang kha chakwa som nga chhope kha chuan mi te nan hmuna sa em a mi pakhat kut na thok tu helai thlan bul loka tuya tlalum te po hi an hmuna sa hle a he thlan bula tlan motor te po hian motor an hmu thina abole zel sia motor accident po an tam khop mai he motor an hmu hi amai na bole top mai zelani kumsang kha chakwa som kwa pakhat khan paranormal research team te chuan an kal chila he thla hi an la fu a he thlan lak hian helaya mei che thu hi a omve lo ni in an soya chanchin bua pon chwa hialani he mechia hi Madonna of Bachelor's Groove ti ani thina afa no pangte bula phum ve ni a zana le full moon zana te hian helai thlan mola hian afa chupomin afa kwal vel thin ni in an soyani ole khati zong khani phot se part 3 lo chang le don ya kati phu che em tipal o